kuja. Na umevaa t-shirt ya pombe kwa kanisa. Imeandikwa Brewing Company. Unaitwa nani? Ategei. Pay. Uko na miezi ngapi? Miezi 6. Unapewa Bible after miezi 4. Unaitwa Dandora. Unatoka Dandora unakuja hapa. This is your first time. Ulikuwa umekuja kusikia neno, umesikia kuna wakati huu na usio wa mambo haya. Umetoka Dandora, unafanyaga nini Dandora? Hakuna kitu unafanya. Kuna watoto wengine? Kuna mwingine mmoja. Umeolewa? Gai! Tiga, kare waku. Unaogotha auto distract. Uko na kamoja, kengine kamoja? Baby boy. Baby boy. Tako na miaka ngapi? 2 years. After 2 years tena hida laso kali utwero. Hapana, ni penye nilikuwa na miezi 3 ya family. Nikasahau kurudi. After that, yako ni ya mkopa. Unaikangwa shida na ya mkopa. Uliyepo ya miezi 3 ukasahau kurudi. Gai. So onahida leo lia soka ukasahau bado. Kwa time nilikuwa late. Napata niko na Gai. Kwa hivyo mtu usahau. Wasichana wale mko hapa na waomba katika jina la Yesu, mtu angalie yake inaisha lini. Kaigua kile kwenye mtoto wame alita tokalihira. Unaweka alafu unalipia ikiita inarudi. Ni kama simu ya kuzimwa. Ama ni unarudi unadungwa tena? Unarudi baada ya miezi 3 unadungwa tena. Tu wewe ukasahau. Sio makosa. Tini maandiko yamesema kuna wakati huo na huo bado unaisha. Sasa nitakuombea Mungu akupee katoto vizuri na ukujage kanisa hapa. Hapa ni kuzuri. Wewe mova mimi tukuhetwa pia. Kuna simu? Niko na simu but battery ilikufa. Bonieko. So you are the battery of your phone is less in peace. Mwili ukaruto kwa higa. Ni simu gani? Atuli. Hiyo ni wewe jenzi hicho ni du. Baton. Mulika mwizi. Na mwenye anakutumia kwako. Simu. Kwa tunakaa naye ilienda January but wenye alifanyia so ni hiyo season tunaongelelea. Ikaisha. Hapana. Tuliachana naye the 4. Huyu mweli huyu. Ni hiyo tunaambiwa. Kulio odu na hida yake. Liaguo. The 3 alinipiga. Alinipiga. Nikaenda diskani. Akakupiga ukiwa na mimba? Ukaskaniwa ukaonekana umegongwa vibaya. Mtoto ukapata akakupiga, heartbeat ya mtoto ikaanza kwenda mbio. Naona maudu maleko aragia maego huko. Yaani mtu anayulia kukahura ukiruta kuhinya. Wamama wacheni kuangalia wanaume. Yaani ukahura mtu, unapiga mtu akiwa na mimba yako. Umefika hapo? We, atuwakai, hapo ndio level tumefika. Kasichana kadogo kangekuzalia watoto wengi na muichi nako. Akaide tu katika strong nebo story mron. Wewe angetumwa jwere.
Mundu rawiha ni mundu wa goro. Sasa sio ni makosa. Sasa wewe ukujage kanisa hapa na utilie tena. Kuna pesa tumepewa na rafiki yetu ako nchi ya kuita kwanza Japan. Anakuaga Japan. Ametupea pesa na Mopam, akatuambia tupatie mtu mwenye tunaona kwa kanisa anafaa kupewa. Mimi nikiangalia ni wewe unafaa kupewa. Ndio. Ametuambia hiyo pesa mkiwa na Mopam, peeni yule mtu mnaona anafaa kupewa. Kai kanisa yote wewe ndio unafaa. Watu wanahitaji, lakini for today na wewe ndio unafaa kupewa. Sasa eka kitabu chini, chukua mic, enda pale kwa Mopam akupatie hizo 10,000. Sawa? Etha cash kuri andu acio umunengere. Na mbotiga kimutunye. Eta ni uguciara. Ile tukega bibi. Kinya mutiere na mukinyukirio karigo karahurirwo. Ngai arokinyia kimera gĩa kairitu kau kĩaruo mũico thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kiugo nĩ kũrĩ mũndũ agĩkorwo gĩkĩte atĩa kĩarekereire inyuothe mũkũgĩte kiugo kĩu no gũkorwo ũcio no ũkũgĩte kiugo kĩrĩkũ kiugo kĩu na nĩwona maũndũ marĩa ndĩraria marĩ o haha na inyuĩ airĩtu rorai nĩ kũmũratha thomagai saĩni icio tene tondũ mũndũ mũru saĩni ciake imenyekaga ni kuigino muraigino na ni murondia Facebook yakwa ni ndirandikire akorwo hari andu ndiraiguira tha ni mwena uyu tondu mwena uyu nio mataraigua magacoka makauga aciari gutiri undu moyo mwena uyu okorwo he generation ina thina na tumihoere muno niyo generation ino ingĩ ndĩmakagia ni moĩ kũrĩmia ona kũngiuma aya no mathiĩ mendie kinya matumbĩ aria ahoerei muno that generation aya marauga matirĩ atongoria matirĩ kanitha matirĩ family makoiga o meikaragia meka generation aya na gwĩciria generation ya mũico gũka nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ ĩrĩa umahoere muno tondũ ciana cia aria tamũtwaraga ihenya ta mũithikiri wa kũiya matogoretwo nĩ kau enda yo tondũ nĩ gegũciarwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Majira na misimu huisha, lakini watu watakao kauka watadumu. Reke kĩmera gĩthire, tiga gũkĩhĩka, reke gĩkĩ atĩa na weterere ũrutĩrwo wĩra nginya kĩmera gĩkĩ atĩa kĩmera kĩu kĩngĩ nĩgetha ndĩkie ndarĩkia ũmũthĩ kĩrĩmũrie mũkumĩra tene. Kũrĩ ihinda rĩa gũcaria, nĩ kũrĩ ihinda rĩa gũcaria na ihinda rĩa gũte, na nĩ mũndũ nĩ ateaga. Nĩ kũrĩ hĩndĩ mũgũcaria na hinya na nĩ kũrĩ hĩndĩ mũkũrekereria kĩndũ kĩu gĩthiĩ. A time to gather and time to separate. Every season has got an end. Ugo korwo he kĩndũ ũtete kuja na umevaa t-shirt ya pombe kwa kanisa imeandikwa Brewing Company. Unaitwa nani? Atikei pay uko na miezi ngapi? Miezi 6 unapewa kwa hivyo after miezi 4 unaitwa Dandora. Unatokaga Dandora unakuja hapa. This is your first time. Ulikuwa umekuja kusikia neno, umesikia kuna wakati huu na usio wa mambo haya. Umetoka Dandora, unafanyaga nini Dandora? Hakuna kitu unafanya. Kuna watoto wengine? Kuna mwingine mmoja. Umeolewa? Gai! Tiga, kare waku. No, gutha auto distract. Uko na kamoja, kengine kamoja? Baby boy. Baby boy. Kako na miaka ngapi? 2 years.
after 2 years tena ihinda riracoka riu twerwo? Hapana, ni venye nilikuwa shindano ya miezi 3 ya family. Nikasahau kurudi. After that. Oh, yako ni ya mkopa. Unaikangwa shindano ya mkopa. Uliekwa ya miezi 3 ukasahau kurudi. Gai. So ona ihinda riu riacoka ukasahau bado. Kwa time nilikuwa late. Kapata niko na Gai. Kwa hivyo mtu usahau. Wasichana wale mko hapa na waomba katika jina la Yesu, mtu angalie yake inaisha lini. Kaigua kile kwenye mtoto wa miaka 3 ukalihira. Oh, unaweka alafu unalipia ikiita inarudi. Ni kama simu ya kuzimwa. Ama ni unarudi unadungwa tena? Unarudi baada ya miezi 3 unadungwa tena. Tu wewe ukasahau. Sio makosa. Tini maandiko yamesema kuna wakati huo na huo bado unaisha. Sasa nitakuombea Mungu akupee katoto vizuri na ukujage kanisa hapa. Hapa ni kuzuri. Wewe mofa mimi tukuhetwa pia. Kuna simu? Niko na simu but battery ilikufa. Bonieko. Oh, so the battery of your phone is less in peace. Mwili ukaruto kwa ihiga. Ni simu gani? Katulituli. Pa? Baton. Hiyo ni wewe jenzi hicho ni du. Baton. Pa? Baton. Oh, mulika mwizi. Na mwenye anakutumia kwako. Simu. Kwa tunakaa naye ilienda Januari but wenye alifanyia so ni hiyo season tunaongelelea ikaisha? Hapana. Tuliachana na yeye the 4 huyo mweli huyo ni hiyo tunaambiwa kulio odu na hida yake yaguo the 3 alinipiga. Alikupiga? Nikaenda diskani. Akakupiga ukiwa na mimba? Ukaskaniwa ukaonekana umegongwa vibaya? Mtoto ukapata akakupiga, heartbeat ya mtoto ikaanza kwenda bio. Naona maundu maria kwaragia mego huko. Yaani mtu anayulia kukahura ukiruta kuhinya. Wamama wacheni kuangalia wanaume. Yaani ukahura mtu, unapiga mtu akiwa na mimba yako. Umefika hapo? We, atuwakai, hapo ndio level tumefika. Kasichana kadogo kangekuzalia watoto wengi na muishi nako vizuri. Akaide tuka katika stongi nebo story mron. Wewe angetumwa njuire. Mundu rawi hana mundu wa goro. Sasa sio ni makosa. Sasa wewe ukujage kanisa hapa na utilie tena. Kuna pesa tumepewa na rafiki yetu ako nchi ya kwanza Japan. Anakuaga Japan. Ametupea pesa na Mofam akatuambia tupatie mtu mwenye tunaona kwa kanisa anafaa kupewa. Mimi nikiangalia ni wewe unafaa kupewa. Ndio. Ametuambia hiyo pesa mkiwa na Mofam peni yule mtu mnaona anafaa kupewa. Kai kanisa yote wewe ndio unafaa. Watu wanahitaji lakini for today na wewe ndio unafaa kupewa. Sasa eka kitabu chini, chukua mic, enda pale kwa Mofam akupatie hizo 10,000. Sawa? Etha cash kuri andu acio umunengere. Na mbotiga kimutunye. Enda ni uguciara. Ile tukega bibi. Kinya mutiere na mukinyukirio karigo karahurirwo.
Ngai arokinyia kimera gĩa kairitu kau kia ruo mũico thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. O kiugo nĩ kũrĩ mũndũ agĩkorwo gĩkĩte atĩa kĩrekereire. Ti inyuothe mũkũgĩte kiugo kĩu, no gũkorwo ũcio no ũkũgĩte kiugo kĩrĩkũ? Kiugo kĩu. Na nĩwona maũndũ marĩa ndĩraria marĩ o haha. Na inyuĩ airĩtu rorai nĩ kũmũratha. Thomagai saĩni icio tene, tondũ mũndũ mũru saĩni ciake imenyekaga nĩ kũigino mũraigino. Na nĩ mũronire Facebook yakwa nĩ ndĩrandĩkire akorwo harĩ andũ ndĩraiguĩra tha nĩ mwena ũyũ, tondũ mwena ũyũ nĩo mataraigua magacoka makauga aciari gũtirĩ ũndũ moĩ. Mwena ũyũ okorwo he generation ĩna thĩna na tũmĩhoere mũno nĩyo generation ĩno ĩngĩ ndĩmakagia. Aya nĩ moĩ kũrĩmia ona kũngĩũma, aya no mathiĩ mendie nginya matumbĩ. Arĩa ahoerei mũno that generation. Aya marauga matirĩ atongoria, matirĩ kanitha, matirĩ family, makoiga o meikaragia meka generation. Aya na gwĩciria generation ya mũico gũka nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ ĩrĩa. Ũmahoere mũno tondũ ciana cia arĩa tamũtwaraga ihenya ta mũithikiri wa kũiya matongoretwo nĩ kau enda yo tondũ nĩ gegũciarwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Majira na misimu huisha, lakini watu watakao kauka watadumu. Reke kĩmera gĩthire, tiga gũkĩhĩka. Reke gĩkĩ atĩa na weterere ũrutĩrwo wĩra nginya kĩmera gĩkĩ atĩa. Kĩmera kĩu kĩngĩ nĩgetha ndĩkie ndarĩkia ũmũthĩ kĩrĩmũrie mũkumĩra tene. Kũrĩ ihinda rĩa gũcaria, nĩ kũrĩ ihinda rĩa gũcaria na ihinda rĩa gũte, na nĩ mũndũ nĩ ateaga. Nĩ kũrĩ hĩndĩ mũgũcaria na hinya na nĩ kũrĩ hĩndĩ mũkũrekereria kĩndũ kĩu gĩthiĩ. A time to gather and time to separate. Every season has got an end. Ũguo korwo he kĩndũ ũtete